na mejina o daily gadati for ebekaya na wotwetwe mu na eyefieda abrantie bi betena studio hanoma na ye frɛ no Caleb Amoaten one ne papa ene baye abrantie oye Ghana ni abrantie ono eti US Worcester ebo ne bra waso okọ 2017 munie na oba ha o waba Ghana babusuafo nchen ye agya womudi akone aba enche bia wobekọ wakohunu ya ni mfoni na chese namba bia social media da obokrata mu ni ade ye omo chese wono abone maame ni nuaba atuo ewo Worcester hono mo na picture na da asem ho na ayo no picture enso nye wono na wodi sa abone no se na nipa na wo yes ade no eye keleboaten ene ono eye kelebamoaten enti da obokrata delegate tiu efa story no wamude Caleb Amoaten picture ena ebeto keleboaten asem ho ene ahaya wana okan ho ewo dwaso de wote asem yi bi abranta no kasaye ne papa nso kasaye na ene daily guide ese omo ye correction oma pa abrante na chew ese ade na omo ye asem na omo de ba ya omo de the picture ene to ho no womo ye mfomso kase enti womo apa keleba mo atia chew ena busua ese omo emfanche wo how bia na mo sa na mo na omo tuye da obo na omo de ba ya de the picture to ho na de abra kwada no no wo srepa wonfa enche womo enti no ho asam eda ha sei wo hwa asa amane no eba na eyebnada ena womodi ebaye na chese July bosom de na to so du bako ne na woche pepepe ena sama ne bo no baye na yedi mu komo fie da ne de ma ho enti sije ena eda Facebook yi enti bra Caleb Amoaten ba studio no ena eda hoi ena daily garden so amane na womode baye no ena ayowa edia to Facebook ama no enti akwada ne baye obekire ye ba bi potin a picture e krampo no otwaye so ahu whatever be a picture wo twaye na je so ma kwa sori apon a wosi koti kwa na obi na de ache no a washa smile a omutika mu a wo ma twa selfie ni akwa akoyi picture so no na abone maame ni ndu abatuo e wo bra enyo no a mistaken identity a tese we ko bi she no de ade bonitima enka wakwa brantie kwa wonye hwe wonye bone tenti no ho asem eda daily guide bokret ye ni mo se ya wo ma pa ho ache ho se je wahunu ene da ho no anapa mi hwe daily guide ni man oma ye correction no ene o ma pa ache na nyame adom amanye ne chese Caleb wakwa kodru US wokọ nti no eno any updater yedi emma atiefo a womo ekan ho sada no nyina na metoa so ama ewo daily guide anim ha se ya na sese no Alhaji Hanan Abdul Wahab ena emfoni edahin wo ye chief executive officer Edema National Buffer Stock Company na womo ekyese sese no womo yo ha mu nchichemu no aduonum 50% omo ahyase etua suppliers no eka na sijo beka ise bra asem ne baya na yedi mu nkomo no na suppliers ne so mo Ministry of Education omo so ma release sika na de National Buffer Stock omo ko buffer stock so sika bia ni ho mo koje daily guide de mu aba wo katafa to so nsia eso ma hyase etua sika no nti se 50% na omo release say suppliers ni ko no so e de entreni aba se kosi ya woda no mo sanka mo sika eni alla obuwa wo mo besane wo mabusuafo ne o makafo nyina no akoda Buffer Stock Company ho wo mo aboboa no eno so ho asem okatafa to so nsia ensia ho no mo ano ena yese eho de mamenkọ na asem we mimomu nchemu yie entafo mamu antafo ena awo wo mo yonko eye scissors omo de apaso awa brantie no akuno na omo chese we ni nyina no ye joint bia no ewo empotem ho no na me pese me bo joint ni din any area na asem no esi ye no joint no ye Jetem Sport esi na no kwasi ada na wo mo chese no esi wo breku mansi no mu Jetem otiase so French kasa na ana French kasa yeah otiase patwa chemase I love you enti I love you sport yeah ena wo mo ekoye nti Jetem CJ Jetem CJ I love you yes Jetem CJ nti I love you kakra am catch on CJ when you agesa no Jetem CJ okay Abraham how do you after we oh the CJ yes so mo call I love you sport ho ana omukwaji wo mani na lady ba kwa wo ho no mo kire se ye fra no Mohammed Sofia
what say what is so mamu no eyen tokwa ho be sije gusu sire eyen tokwa to kwa no kasa cha no chom so munya nti so ho man no sate se obi atiem obaya na Alhassan Suleiman no ewo 16 years no enantafo mu bako awo ne sekan a cheso da mojama abamu ana chese de course nti wo so omuma ne so tentem so na no na omudi ka omukodro ya sabia na chese abamu ano Alhassan Suleiman na woyenya media emamu ano tafo na dwane nti medase nti sije he omu no moda Facebook yi intafo na boss abra no na eda Facebook no omo na omo ye mienu no omo diso no nti diodi kan ne yakuni Alhassan na fi mo no na intafo ne mienu na wachi he omapampam ya na me pesa kan rasta da join your Facebook na behwe memu we wahu enti na omo da ha se no obra omabono no maku omo yonko a wo mo ne na ekoba o ne di agro omo ku no obi ni mu de akasa ne ba ye sade ho atinye ne no wo mo gi o yeso ba ko dia paso na wo tiche say omukọ jetem ho yina no na paso so mo ho so hu na paso so mo ho na mo dia ko mo yonko no ya se no mo yo mo dwane nti se no posifo ehhehwe wom yo nti no e wo daily guide bokete ne fa to sunsia na ehwo no man so na ahya wan ahu wo mo chese se na company krompo a all run ya wo didi ni djuma no illegal na oni tumi sa company no wode be yadwuma eno so eho asam e wo ha nyame eye adoma bosum ya da to so adununum 25th July ye papa Ken Oforiata ebe komrase bedwafie na the media budget no de mu amane akọ na Dr. Mahmoud Bawumia so eguso ebontoa e wa santemantemu wo se e wo se MPP amanyoko ni manyina no e de se wo madwene se kwan bia so e wo so mu de omokokromutie ene wo mu nneoma ye wo mu kasaye wo mu sunneoma ban no e ma MPP kosoa etina power in 2024 etine to aba na ho na odi akodro guso a ese delegates ni ade so mo to aba emfa ema na bra wo hwe so betu franka e de ama party no e wa fempi mienu ne aduonu nan abato kese o man no ebekoni mu daily guide ama ne ba wo de ba ye CJ e na me de ama wo no Daily Graphic de obokrata enie na omuhwehwe mu o ma ye ma betodwa the big one was say traffic lights dead. Urban roads battled to keep them on. Let's say that ben na traffic light in the road markings in was it last week? Yeah, last week. And na me here ekasai. Yeah. Yes. Daily Graphic I rehwemu na hwe anim ha no mo aida ha. Wo hwe said the traffic light no we route was sugar wagege adam en wo gina ho. Was it a mako ohani aduonu miensa 123 traffic lights. Ewo Quantum Park kese du 14 major routes. Ewo nkrakrom ha se ya enya dwuma. Ida so obehwe na bobu nhyem. Anasa bobu hyem nso wonso. Anasa buda fom, anasa sugar. Ebi so de nyina so yellow. Eti mo amufiri bonkumu bow, mo amufiri ni fair bow, yellow noa. Na wo mo ye hwehwemu ma betodwa wo hawa sa traffic light ya enye adwuma ya ase ya mpanimfo ayi omani wo ho no e de bra kwantufo ne asenkafo nkwanhia ne confusion ne twadeto ahodo ekoso wa akwantempo so no e na the Daily Graphic do bokrata no ayemu hwehwemu a wode abeto ha na ase ha se Attorney General inaugurates Registrar of Companies Office in Kumasi na so kwa santimante mo say CJ who be a company pressure ni nyina kwa kwadi Registrar General obekona nkrofo gu obi akọ register na de na sabaya asante mantem oti mantem ne savannah ne mantem ahodo ebe asante region no ombe yi sa pressure na free nkra ha office no sunti no na Attorney General kopie mu asante mantem duhra Godfred Dame Yeboa ni mfonyi da ha na unya Daily Graphic krata fa to so dunsia ne dunso no a bohunu so makotwa homam abrosa to aso miensa ne efefefe empanimfo akuku dam ekopie mu hono mu bi na omo se de bota ye nyina ne se sa dan efefefe ya wo mu asi ebeboa na pressure eya na eba Registrar General's Department hono no eswate na obo wura ma was 34 offices 2 conference halls kitchen kura bebi aduane nko ya 94 ejana bia lavatories 21 car parks akasie mienu wo mu asiesie ho janitors wo mu asiesie ejana bia so para ho pepa ho no kra no omo offices canteen wo ho
and afe biaya wo mo babo ban security for so wonom betena enti emu nsem ewo the Daily Graphic de obokwa tadi ma wonya bi na wokenkan ya ebekọ yewe abana aboso Bafa stock receives 100 million Ghana cedis to settle debt emu nsem no ye di kan aboso enti ye nsadan wura hono esa bebrebiem ti CJ we ne nsem ahodo bi na the Daily Graphic de obokwa ta no e di aba no pay Mame fa won kwa define da obokwa ta mu na amane a ebo no wo share ha say ya Right Reverend Prosper Samuel Jomeku ono eye moderator at the Global Evangelical Church what dia to emrasebe fie ene eye speaker anim ese wo mo enhwe se anti LGBTQI+ bill no wo mo ebegia tuma wo mo entweche wo mo na se kura ho asam eda ha ena eno achi so no wo mo eche se ukọ afienya dwenhye Meta Bridge ye eno wo ho no wo mo che se akato na bro na abuagum ahun ti afienya adwenya eno ye Meta Bridge bia eda ho no samso a omafo a ekoba ne ade nyina na efa so ehye hodo so no efa so na se tibia na ewom no enye kra iti the friend abo ho amane ewo ne fa etoso enum na ne fa etoso nkron so ebo akosua manu nra na yakosua manu awoda me se girl power akosua manu minimu ye share but metawati won paibom wate metawati won paibom pa wokọ Adenta primaries ni bi wokọ na wakọ contest odo nyamenka ho maso madodo komrase be fie ye pa ye ka madodo ho man ka nanu ya sasa ni tripadi ba ya no mo dia tumi ka ye be ka ya no ba ye den kakra ho na ma na omumu omunsa omusa o da bi ebibu omumu la na misi omumu wo na me kire se ye hia dodo wo ho akosua manu se misi omumu omunsa la si jo omumu omunsa enkometimi akoho topa ama ye na si na speaker of parliament e ka se ye won akra se timi form ani so saa na so e mo be hye na o ma ye me de ham no yakọ dada omo enye ne tentem se de anti LGBTQI luxury cars ye ni abrigidigidi aye ko a obi aka bie no obi ansan fa na no ntum bie wasa pa de semi ho na emran ba bia ye se ba bia ye chichira aboa no ehwa ani jano na ba bia omo chichire ye de luxury tax no beto sa ne pa de so sa memi aboso mi aso a enye sa me ho na temi mani na age abro so e na me kwakọtọ pa de na se me bu mi sa no wo mo ansan kwotiti no wo mo yin free ho no enti mawura ye kosua manu me bompa eternity won kwa no nkọbọ kwan no manu bebrebe di akire ti akosua manu so akọfa ne nkrata ene ehwo hyehya hodo nyina toatoa so wasan so file pepepe interdenta primaries no wo ginam dendenden wo ba so ne ho ofe wo gina ne na so papa akosua all the best wate eno so ehwo asem eda ha na sika so ene no we cry de ye boss we ye you know Bafa stock ni ade no so no eno de no so wa anti seje da obokrata no de emu amane a aba no na mabobo bi so e de ama no wae mi ma wie wo ha CJ the hawk ni dodo no ano agina MPP amanyokuo no nipa du ayi omuti na ka Japan ne nsem bi wo manfo bi kasa kyese nsem mo se do si etoto pepem mampanya be de kyese bitterness kakra e woni mu na Martin Kwaku yi simfonyi da ha wona ye kwanchefo panyima Minerals Commission no was small scale mining drives livelihoods in 13 regions na said the small scale mining na mabuno o madwuma ye ene o madidie no mo ne mekoyie no e wo se me ani ekọ another big one was a big demo to hit Osu as youth go wild on MPP government nyambo ochna Osu maburu bi beti wo agumonte so no ma ye kire wo kire mu a Osu manche nkonwa ho nsam Osu se MPP amanyoko no mpanimfo bi hyehyem e de wo ho fofo mu nti no won be ye kire ya emu nsam the hog dog bokrata no e de aba CJ ya wie na me ma me bia